Lino ni bicara. Penajaya ganda. Dia pastinya. Lamur gidan. Mohon maaf. Tidak nak kata bandal ni lah. Lamur. Kamu kan masih balik kalau dapat tantu pak. Kalau siapa? Ingkang lamuran nasi. Lomolong ini dah. Kau itu baju sikit lagi kalau ngolong sifat. Apalagi penajaya nampak lomolong. Lomolong dalil nanti penajaya ganda. Sifat dalil nanti penajaya musuh. Penanya tahu anak-anak ketinan tamar rakalat kubuna musuh di jaya nakuran dalil. Pokoknya coba mengunyung ke gade. Nang pasangin musuh mulai dibalak. Landan ke punya padalan. Mana kebutan yang ingin kadang murah. Aja dengan malah dan murahan. Abang be, masa nak kayak balak. Betul. Ika pun jaya kan. Jaya pasingayan ka, singingay ki sa bibalak ka. Lampur ni dalil ka. Tena kopi ribala, tena gola ribala, napakin na kang minum kopi, napatena na bambet karang ribalata, samping kiri kanan depan belakang, saling ngagang, pawawang milay, kaya ngaron na mulakpan eh. Kanan mo ribalak na moray niya kung kiyakusin ka. Pagkuramang, walang nga mo ngarang. Kanan mo na moray niya kung kanak, sen, kung warang may, sen. Kaya man taon niyo mo tayo. Sengkano, pere na niya. Ngino mo ko. Masaya nga ba? Betul? Ika nyo, bakit siya ni musun lumpiang pibalan. Kapapat kita lasa, lagi kumiko. Suno mo ko, nabasuhin ka na ganda. Tapos kita ka na musun pangaho. Musun mo. Betul? Hindi pun najayagang. Apalagi pibalat, katiyak lalo ka pambigyan pibalat. Kasanan ko di na bombe ka po ng bimala. Ano may tubela niya naga sinuso, kakera niya kiga sa sibuntun. Kung naman ito raw ninyo may guminasa kan ang pagkasingang ngolo po na pa si Jinik ko pa dubi. Ika po ng bimala pa. Asala sulit isibuntun. Nagpako di na kasi ako po na sibuntun. Nagpabombe. Kumagay ka lingkaraton. Ano ka lingkaraton kung malita sa Amerika? Ito ka Amerikano ka nagkakol. Saya pun asulung sa ribala sito wag. Iba na to. Lagu na pasa sito. Mo trip lang. Wala ka paling ko. Ang panagana pasimiro sulo. Apa na balag ka kami sulo kana tayo kana karon lang. Ano tayo ni ang yari sulo. Pero kuna paganda yo ko dala ka mataya sa ni paganda yo. Ang natin na tawag wala na mo patay mo ka sibon yan. Dari tadi bombe pada menjukus ke situ. Ini mulai sampai balak kau pak bombe sekulina. Singai kita sampai balak. Nenek dari orang tera jadi ating tak balana. Tera jadi kau kali ini singai sampai balak. Singai makanya kalau kau sampai balak, kamalai kan kana sirbat tampurun paru. Pacen tak lian, pacen tak lian namai. Ranu tak lian, rambutan tak lian. Karyolo tawas si pangandrei pak. Ini bak ni kandre ini kandre nanti. Kecak membatler pun nanti nanti langgap kebatler man. Ini kamu tu kecak nanti langgap kebatler. Dan jaga itu orang pasengian, rajin si sare-sare. Mengingat dari orang cucu tu kan ngantar, ngantar jangan. Kan minta digangan nak, kan minta digangan. Dia digangan dengan nenek kue. Nanti ni bagian satu cara dia tahu pemandian tu nak kemudian jurut nenek tu. Nanti nak dikatakan jurut nenek tu. Kailangan din ng rangan. Hindi na jubulin na binangote. Bukunan na rin. Ako na natin, ibalik. Padahal may nangyayari, tuluhan makamay niya. Kasi kailangan na hindi patuloy. Dari niya, kailangan, bukan dukong. Dukong, bukan dukong. Sinay, Torio. Ano naman kung malaki sipa, iyan di sana. Irang ngayon talagang, ako'y payong. Kaya ngayon, talagang dumunok. Pero panupala sa, erang palitamay. Jadi irang ngayon talagang, irang ngayon talagang, kadak ko may pamuniyang. Kalumula bilang palijili. Kaya mag-iagaya. Kakanal pamuniyan. Teka manusin yan na, kunang amin. Mana po mo nang gangan na daw nabalikas. Ang pala ko na daw nabalikas sa maya. Oh, Tuhan. Ang po nila daw sa ako. Po nila sa ako, pateri, tabirin. Ikaw mo niyang
Pupunta saan mo na sa yung mangkot-mangkot na tayo kumisak ko. Ada nga! Pera ni! Nagsisinibanilan ko. Opo ba? Hindi ko ito ba? Sige nga, ikaw ba ang bigis? Ranmugian ko, nabalikit ranmug pibalat. Susakit, nabalikit sus. Siniki ko na kabajit-bajit ko na po sa intubajit ko ganas yan. Mahigit na tuwa, doa na ranmug. Doa? Doa? Kung nataon niya danas singay-ngay ng patabajit-bajit, niya nito ba't tuturo? Assalamualaikum. Terserah kami ko ano. Wah, ini gusto na. Mga pa magi. Nagwag ito ng pananganak eh. Isa. Kaya na niya nga pangat. Bukan na nakigas yung sarili din. Sarili nga ngayon, tupindok ko eh. Sarili, tundok ko lang kung ano lang matinudo eh. Sarili na nang alhamdulillah. Lahat ito ka na. Ganyan na siya. Dahil sa mga ngayon kabar niya. Bakit lagi sarili na lang huwag pimanak. Bukan na kaya na nga panisan. Padahal niya mga nila ano. Kati na pagpilang niya ang kapanangay. Kasi naman niya siya. Diba ito? Allahumma anta syafi' la sifah min la sifah. Kati paturang gari, kati dukul pamaligan. Pamari na din. Landa din main boleh pa na doa ka. Nasaan din pwendo. Ano tabi isini el pinaliban. Lampan. Kaya ba maging na doa ka? Diba maging nasari sa mga? Diba ito maging nasari doa? Kata ba, iya bajit pemerikat. Singa kaya rin. Ika coba ngombe buat kuntul. Musuh mo ito. Ano na, ba't naman talaga na barisan, dalas mo natapang. Ano sararin mo mo? Magkana, nagputila niya na kama nagarin mo sana. Ano ba lang mo sa rin na nagtiyado yung lupa niya? Nagkana niya rin. Nagkana pumutila nga subaliyan. Ada naman, sabihin mo yung kabar. Lada din dorong ito yung nyawa-nyawa. Lada din pagkamalak-malak. Kala ko sige ito pagpatuwa. Kasi pagpatuwa nga. Ang palakkan, hindi na pa ng malikoy. Ang ngapon. Ang dami ko na mo. Sugat ko yung ina pawang ka. Nalamusin ko yung nakanda ka milaway niya. Ang labi, pinatulpan na po niya pa. Kaya hindi nyo nga ang kutang. Nagtagamay ko. Ba't tuntog yan? Nga kami. Ubur-ubur na kami. Ubur-ubur na kami. Kapatid, nakimoy. Ito na kalaw mo. Ate, uy na ate. Di? Uy ba? Bagi guys, singay-ngay ko. Kaya niya ito, beser ng kapapiyala. Managtan mo mga beser. Talagang sa araw kapapiyala. Di. Kapalagi ko na anak, beser ito tuwan, natuto beser anak. Para ka na nyawan. Ito, bukan nakawan, naman nagpakarama mo bapak. Lahampang, ito, mantani. Naana yung pag-araw ka na. Manta mo, na to. Ay, man. Ito, minugitahan eh. Ano, kaya paano iportahanan mo? Hindi mo, pare, may ka bapak. Hindi ka reko, ikong kalantok. Ano, kami itong pareko. Kasi ito mo ulit. Tingnan mo ulit. Si Bad bapak, ano, nahiga rin. Kaya mo palit. Kaya ulit. Kacil. Jadi kalau lagi naik besok na ko, ya pare kan? Pare kan. Jadi insyaallah tu kena besok na. Insyaallah ada lagi. Kaya teguro ko sa rin ba niya mo ko. Oke, ako na sige di gamay. Apa lagi sila bala ko. Ni ali kan kita naskas. Apa kan biasa tempat besar sampai bala. Wargasan tempat besar sampai bala biasa. Kali kinay perbatasan. Karena pernah kulit besar, karena kan begini, pernah tahu cetin saya, pernah tahu mua saya. Karena nanti kalau cara, karena itu muanya, nanti kulit tiga kali. Tanpa soalnya pas ada pencecen, kata kulit tiga kali, segera jak barang-barang. Karena jangan besar ini, kasih ada parang palit, kasih parang agora. Yang tadi kesukaan, depan nanti palit tiga kali kasih lama, terus palit tiga kali kasih lama, gitu. Saan mo nang kasilamat, gimana main doon, takula na pagmantang niyo, ikaw yung pinang mamulin mo, kasi tinagin ang daw bala, saan na mo, sa sila na ba? Nagkanaga patalulama, patalulama, lahi mo saan na. At talaga niya, kulit mo bala. Saan mo na, iya di po nanalang tama, iyang ginasirin mo. Pauwan eh, karapat kalangalin, may tampak. Kaya na, parang ang sura. Nasadasadar ng paligtikal. Ikaw pa yung parang paligtikal. Ikaw pa nakalapikiran mo to. Sila
tamat, balik tahu tampak. Ano ka po, nabungi bala. Nagpatuloy lapis sila ng upisa di akhir. O kalau naman po, makakali, nagamarak-maray mo rin eh. Nabilin na dilamos, kaganat yanan. Nagana kalusit yanan nga rin. 7 meter yanan, hindi mo naman lang musik. 7 meter kalusit lang meter. Jadi saya dari anak kasih tahu. Dimantanya anak kau kali, lima. Yang pada tentu luas siapa ngapes. Kemudian nyobain dengan rumah. Ini bisa tester kamu deh. Dik, kurang aneh. Kepakai ingat jadi. Kepikir kaya ini lino sa kulito. Akhirat lang dibantu.